Mikijeva božićna čarolija. Badnjak je najčarobnija noć u godini, a u ovoj priči Badnjak je bio još čarobniji nego inače. Paško, Vlatka, Šiljo i Mini okupili su se u Mikijevoj kući. Odlučili su svi zajedno dočekati Djeda Mraza. I dok su pili toplu čokoladu i jeli najfinije božićne kolačiće, iznenada su začuli buku s krova. Ma, što je to bilo? Rekao je Miki. A tada je Miki s prozora vidio kako umotani dar pada s neba i sljeće ravno u njegov vrt. Ma nećeš vjerovati, ali s neba padaju darovi. I brzo kada su izašli u dvorište, ugledali su jedan čudan prizor. Dvorište je bilo puno poklona, a jedan sob je jeo Mikijevo cvijeće. Pa to je Rudolf, sob Djeda Mraza, rekao je Šiljo. Ma daj, kako ti znaš da je to stvarno on? Pa naravno da je to on. Zar ne vidite njegov žarko crveni nos? On je jedini takav sob. Nos mu svijetli i pokazuje put Djeda Mrazu, objasnio je Šiljo. A kada su šetali dalje i dalje, ugledali su da je sve puno poklona, a tada su ugledali razbijene djedove saonice. Kada su pažljivo prišli saonicama, uvidjeli su kako se jedna skijasa saonica odlomila tijekom izgleda nekog prilično čudnog slijetanja. Pa ovo su stvarno saonice Djeda Mraza. Ali vidite tamo su njegovi vilenjaci. Ali zašto su oni tako tužni? Ali kako znaš da su to baš vilenjaci Djeda Mraza? Pa vidi, to su pravi vilenjaci sa zelenom odjećom, crveno-bijelim prugastim čarapama i zvončićima na šiljastim cipelama. Bog, dečki, pa zašto ste tako tužni? Što se dogodilo? Upitala ih je Mini. Ma prava katastrofa, eto to se dogodilo. Cijele se godine pripremamo za Badnjak, ali neposredno prije odlaska Djed Mraz se posklizna na ledu i uganuo gležanj. Htio je pošto poto poći s nama, no mi smo ga ostavili da se odmori, a onda su se zaredale katastrofe, jedna za drugom. Izgleda da je Djed Mraz nezamjenjiv. Ma ne brinite, pa mi ćemo vam pomoći, rekao je Miki, i sve će biti u redu. I tako su krenuli svi zajedno motati poklone. Šiljo se sjetio kako će kolačićima namamiti sve sobove. A onda, kada su umotali poklone i skupili sve sobove, odlučili su da je vrijeme da poprave saonice. Vlatka je predložila savršen način za to. Mislim da možemo upotrijebiti one stare skije za popravak saonica. Pa to je izvrsna ideja, rekao je Paško. Odmah ću se baciti na posao. I tako, kad se male ruke slože, sve se može. Timskim radom čak se i najteži zadaci mogu riješiti za tren. I cik, cak, tak, saonice su bile spremne. Miki se upoznavao s upravljanjem saonicama, a Mini i Vlatka utovarile su nanovo zamotane darove u veliku vreću. Sve je bilo spremno za polazak. Viljenjaci su upregnuli sobove u saonice, a Pluton, on je pozdravio svoje nove prijatelje. Svi su se nadali da će uspjeti spasiti Božić. I tako je Miki zamahnuo špagom i saonice su poletjele. I sada su napokon sobovi mogli dostaviti darove svoj djeci diljem svijeta. Ali zamijeniti Djeda Mraza i nije baš lako, a to je prvi primijetio Šiljo, koji se malo opekao na kaminu u kojem je još gorjela vatra. Ali on je zasukao rukave i nastavio dostavljati darove. Imali su puno posla, a nakon dugog putovanja oko cijelog svijeta, Miki i njegovi prijatelji isporučili su sve pakete Djeda Mraza. Mini se tada ušuljala kroz dimnjak i ostavila posljednji očekivani paket ispod božićnog drca. I kada su napokon svi darovi bili na svome mjestu,
Pustolovina s viljenjacima djeda Braza bližila se kraju. Uhu, prijatelji, pa stvarno ste nam pomogli. Mi ne znamo kako vam zahvaliti. Vi ste danas spasili Božić. A Miki i njegovi prijatelji odmahnuli su glavama sa smiješkom. Ma ne treba nam nikakva zahvala. Mi smo vam pomogli spasiti Božić i to nam je najveći dar. Ali viljenjaci su se tada sjetili. Ne brinite, možete poći s nama. Ho, ho, ho! Evo moji spasioci, pa hvala vam prijatelji na ovoj pomoći. Vi ste spasili Božić. Ho, ho, ho! Rekao je djed Božićnjak svim Mikijevim prijateljima uz toplu čokoladu. Čiča miča, gotova je priča. Pozdravlja vas vaš prijatelj Zmajo. Bog i sretan Božić!